bele keno hambai rangsang ni takut tei bung suno Tripura hasti ni jo to hukumo hamjangnai borok no ani khulumung tei hambai nono yapharo norok ni chubamung norok ni hamjamung nango seng kaisa panda songsana ni thangi tongo a panda norok bo sigango bo khanaka tei bo bono details khai ang sana ni thangi tongo sini panda ni mung sengnar laikha thinang ni jati season 2 Oke, panda फाइनाय समबार एबा खेबा 8 तारिख 9 तारिख तै 10 तारिख सालताम रोमी जों कायसा चिकनसा टेर हाइखाय जों पान्दा संसानाय थाङै दङ पुलानि पान्दाव जे सिनरो जे कक गाहाम साबायनाय मानजाकनाय आबरगनो जों किसा सायखनारवानो पुलानि पान्दा सिनि दङ 8 तारिखआव आबंखा सिनि इनोग्रेटर एबा खेबा तै Chief Guest ngai manjak phainai abong kasini haste Tripura haste ni Honorable Minister Tribal Welfare and Forest Member Kumar Jamatia tai a pandawo tebo phai manjak phainai narwai moto mungai abong kha Zrania subdivision ni SDM tebo phai manjak phainai je ICIT department sini hukumo samung tui je samung tangi tongnai officer PU ICIT NT rongko sini TDADC ni takugokra Upendro Deborma omhai khlaino adini je panda a panda angkha pulani panda angkha sang drug awareness no tui o panda no je drug awareness sini sikla sikli rokni je drug awareness ni yak ni kati ni bagai tai bahai ke problem somo sang solve khaiman ama hairong na tui kaisa Tripura haste ni belai kheno social worker khlai tongo sini Dr. Siddhartha Deborma bo GB hospital ni psychiatrist Dr. bo kok kaham frungmung sungno sapainai bini kok nang kukmani kok sapainai om hai kheno sang tei salsa abongkha 9 February Mongolbar ni phungo abongkha seng blood donation khlainai blood donation no sini Tripura haste ni no je sini All Tripura Artists Association tai PA sound system ni je sin Tripura samothani o je members rok borok no thiri lainai a pandawo manjaknai inaugurator khlainai Honorable Dr. Partho Deborma, Principal Officer bo Health Department TDADC Khumulungni, kete manjak phainai special guest ngai Dr. Bijoy Deborma bo Eye Specialist President of TDWS. Oma hai khlaino adino sini je sini motharongni adong songrok bo tongnai. Gatai sarigo ngangke hain hai sang awareness program abongkha youth awareness and motivation of education ga adini je sikla rokni je nangkuk mani je blood donation tai buskango je thangka lai thangnai drug awareness abo hairo no tui bo tai sini education no tui kaham kok sapainai ro tongo a pandau phai manjak phainai inaugurator kha CEO Sri Bolendro Deborma TDADC ni tai achuphang okrangni manjak phainai Tripura Asset Manager ED no bono je UNGC ni boromgrang Honorable Sri Torun Mollik bo phai manjak phainai tai boromgrang tei khoroksa phai manjak phainai bongkha sini Honorable DC eba kheba Deputy Collector Munmun Deborma Zrania Subdivision ni tei khoroksa sini hodani dofani samung khai tongnai abongkha Honorable sini bukhukjak okra Ojita Tripura Guest Lecturer Tripura University bo bahaino asalo phai manjak phainai kaham kok sanai education tui tei khoroksa phai manjak phainai borom ganang
Hebel Abel Koloi Headmaster Khumpai Academy ni haikeno adini awareness pandarogo kaham khai sini awareness kok mung kaham rono sumo sukrubui sawi seng khnai manan ni khaklayo tai 10 tariko hangke phaimanjak phaina inaugurator nai asalo hangke honorable additional CEO Sri Usha Ranjan Deborma TDADC hangke tai sini chief guest ngai manjak phainai honorable director Sri Roton Bishwas ICA government of Tripura tai phai manjak phainai sini society ni bagai samung khai tongnai haste sini tibrasa ko borokma tui samung khai tongnai bongkha father DJ filmmaker film director bo bahaino sono ko kaham phai sapainai haikeno tebo tongo sinaro phaimanjak phainai Pratik Kishore Deborma tai haikeno special guest ngai manjak phainai bukhukjuk borom ganangjik Gita Deborma hingke tai sini hukum bai samung khai tongnai belai kheno sinai sikrang chamung musubmung haike kabama sei tongnai boirok sei tongnai amendment writer Sri Chandrakanta Murasingbo bahaino adino ko kaham sono awareness khai khanar bainai aboni badebo program roni kasar program panda choli tongmani sine resamung mosamung mani kasar tebo kabangma bororok no sono 5 minute eba kheba 2-3 minute ni bagai sono awareness kabangma ko kaham rok sono khai sa bainai kabangma no sini okra chakra rok ko kaham sang khnalainai sino panda program haina tongtok sa thongni program ya sini GS go saka sini vice president mo saka sino panda kisa juda awareness sini sigli sini haste tripura ni joto borono sisarana ni bagai thansang laina ni bagai khat kachang ke tongma laina ni bagai se sengo hukumu panda khlai tongo o panda discipline ni bisingti nongnai raida ni bisingti nongnai sarik ni saita ni simi horni noita jora gangkai o pandawo sundur sang musam musmi tongya salburum no kaisa natok tongnai abongke pulani salo gangke sang drug awareness no tei kaisa natok tongnai gangke same no second asini 9 tariko boheno te kaisa natok tongnai abongka education no tei no sini srai ro sang bahige lekha pora phangaiman abono tei no kaisa natok eba drama abo tongnai haikeno te salsa 10 tariko boheno sini social awareness te culture no te kaisa natok boheno tongnai kesungoro rasamung masamung boheno modern masamung simi tongla o jaga folk dance bosen nainai sini mamita goria lebang sini je agini je hukumu mukmuno no rukthari no seng program sajongnai naithoto khai seng pandani bising jorani bisingo sengni pandabo mathak lainai khalaimanai hini tamke jotoni slai kotorku thengke noroni hamjamung noroni sumamung norok haike kese sini panda naithoknai abon bagi norok no seng adani All Tripura Artists Association tai je Tripura Sharokni je PA Sound System ni association ni ngai seng norok no khabai khukbai khulumui khabai norok no kobomung yafaro norok sono suba phai jadi sini panda nai phai jadi sini panda norok no naithoto khlai tai ko kaham salayana share khailayana sini bukhani ko rok ma sajanai tongo ama herok norok no sablaiman bisinti ma salayman bisinti tai ko kaham samani bisinti norok no seng khaklayo sini wan sumung no norok ni bukhawo seng rewi manan hani belai ke hambai asam khulungka takuk tai bukusono jeng o panda khalanya ni thangmani ang serai ke sanai mu jongo chini o panda jeng asuk saltugui kubuni panda nukmani bai o panda chini panda belai kheno juda tamni hima bele jeng agiro bo jeng kabangma panda nugui phai tongo
rsamung sumung aborokni simitai hukumu simino जों फुवारनानि बागै थांलायजाक फिया अ जागाव चिनि रसाम मुसुमु मुसामु आबरकनो जों फुनुङानो कारिबो अ जागाव जुदा जों किसा खालायमानि आबुंखा चिनि जे त्रिपुरा सा चिनि दफाव गोबांमा जागाव केबेंमुं गोबांमा जागाव तंमुं सिद्रा गोबांमा जागाव चाया चुया चिनि ससाइटिव चिनि लुगुरकनि बिसिङाव जों बेलायखे बांकुमानि नुजागै दं अबन बिसिङाव चिनि नम्बर 1 पॉइंट दं ताबो सिगला जालायरंनि बिसिङाव बेलायखे वानामा सिं जाबुंखा ड्राग्स एडिक्शन अ ड्राग एडिक्शन न तुइ जों बेलायखे न बुरुम बुरुम वाना लायजाक अबागै जों चिनि आर्टिस्ट रंनि बिसिंतै जों बाहायके जों अ ड्राग्स अवेयरनेस न बाहायके जों कंट्रोल खालायमा ड्राग एडिक्शन न बाहायके कंट्रोल खालायमा बाहायके बिनि एडिक्शन न जों बाहायके जों सल्व खालायमा आबुनो तुइ जों अ जागाव जों अवेयर खालायनायनि बागैसो जों अ जागाव थांलाय दं तै कायसा हंके चिनि बिसिङाव ब्लाड डोनेशन खालायमा न तुइ किसा अवेयर नुजागिया जों थै बुसुक जरातै रुनानि ना थै बुसुक जरातै इम्पोर्टेन्ट रुनानि बागै आबुनो जों चिनि तिब्रासा दखानि बिसिङाव जों आबुनो फुवारनानि मुसुं तामनि हंके साबनि बागै साबो थै रुनाय आबो जों केबो सायनाया चिनि त्रिपुरा हास्तेव थै बेलायखेनो अभाब जों अ थैनो जुदि खरकसा के रोलायखांके तै खरकसानि जीवन बासिवै थाङो आबो हाय गोबांमा थैनि बागै जों लांमारक जमारक नुगो आबोन बागैबो जों चिनि बिसिङाव अबो अ अवेयरनेस ब्लाड डोनेशन चिनि दफानि बिसिङावबो ताइसा फुवारि फायदों अबनो जों नाहारिस बक खालायनानै थांदों आबोनि लोगो चिनि जे ताबुक एजुकेशन लेभेल बुखागो जों नुजागो एजुकेशन लेभेल जों सर्टिफिकेट निबुखाग नासिना थांखांके जतनो सर्टिफिकेट वो सर्टिफाइड न थांगो बट क्वालिटी बेस्ड जों एजुकेशन नुजागिया गोबांमा जागाव जों मेरिट लिस्ट नायनानै थांखांके खरकसा खरंनि रक्से नुजागो आबुन बिसिङाव जों नुजागो ताइ बाद बागिरक सर्टिफिकेट दंफानो किन्तु क्वालिफाइड या बिनि जे एजुकेशन नि जे क्वालिटी दंमानि अ क्वालिटी न जों नायना थांखांके बेलाय पुअर जों अ चिनि अ पान्डानि बिसिंति जों अ सब्जेक्ट ब नारकजाक अ सब्जेक्ट न जों सेकेन्ड देव नारकजाक जों अर एटेन्ड खालायै जों एजुकेशन नि नतुयै जों खनाय मानाय चिनि अ एजुकेशन नतुयै जों खनाय मानाय चिनि बेलायखे मुं गोनां बरम गोनां जोंनि जे खुम्बुइ एकाडेमिनि सार हेबल कलय बिनि बिसिंतिके जों खनाय मानाय खाखाय जतनो मोटिवेटिं आन होनाय बिनि जे एजुकेशन नि जे मेसेज न जों खनाय आबुनि यागुलो दङ जों थर्ड डे पाइथाकनि सालो जों आदिनो खनारखा ससियेल अवेयरनेस ताइ कालचार ताकुक ताइ बुक सम जों जतनो सिउ चिनि एजुकेशन बो खागो जों किसा आगुगै फायजा ताबो ऑफिशियल लेवल आगुगै फायजा फिया सोसाइटी अवेयरनेस के जों बेलायनो उसलुजा चिनि सोसाइटी जे जों चिनि बरमनि बिसिङाव सोसाइटी होनि माने आबो बेलायखे बायजाक गुरुबजाक आगि जों गामि रग जों खोनाव चिनि चौधुरी रग दङ हनै एबा खाबा प्रधान रग दङ बा एबा गामि भां रखनि जों खोनाव ताबुक चिनि बिसिङाव अ सोसाइटी न तुयै जों केबो साग नांलाया चिनि बिसिङाव बेलायखे देरा नुजागो जों अग्रा जाग्रा न जों कुनु केयार खालाया जों पालखे कक नालायै जों कायसा गाहामुवा समाव याब्रि सेलायनानै आबो हायबो जों नुजागिया दिनै गोबांमाबो खागो चिनि बर रग याब्रि सेजाक कुसुक बेरे मनो सगैजाक फिया जतनो जानिजा वान सुगलायै याब्रि सेलायो
kia kaisa mothani bisingtike जों khajagui aboni bisingtike samung tanglailai jaitonglai जों society awareness ni bagui belai khano nangkukgo tini o jorao tini nijo asuk kwbangma deran morok nukjakmani o jagao society kwrwi ni bagui society ni awareness kwrwi ni bagui a jagao borok o jagao kaisa जों dusi hai hinui mano aboni logi logi chini culture ni botongo जों culture hinui nukphia chini culture no जों appropriately जों chini culture no जों manilai solilaiya जों chini culture no जों saknanglaiya जों just saka जों chini culture hinui hono but chini culture tamo phaidi जों nailainai जों o chini thinangni jati season 2 o panda ni bisingtui o jagao जों thinangni jati tangni hinuya phar bumung pharka abongkha belai khe nangkukmani abono जों English bai saimano jeta samano जों save your life you are the future nongni ni langmano muthangdi tamni himale nongsi thinangni jati nongsi thinang abon bani जों oro thinangni jati hinui o jagao mung pharlaikha tai जों jaitongnai जों bisi burum no जों o thinangni jati no thैयातैखा जों musungni tlang thanglaiya musungno sanai takuk tai nukuk som norok phai jottono manjak phaidi chino pandano norok phai ni jangbo phaidi hambai khulumung ya haro o chini thinangni jati tu eba chung omo puila wasak lekha tabo taisak khana thangi tongo abo pandao final bagai jotono khabai khubai lamso kabangma kau thasing point kabangma point thasing chini president sai thangkha hingkai oro omotoi pandano toi tabuk omotoi season pan boi tibra saroni bisingyo kabangma orchestra ba kabangma ama hai panda ui tongo amano toi kisa public ni oro wansukmung eba expectation amo hai agene hai ni wansukmayo phiaba जों oro serai ke saklai rina mu jongo obo panda जों kaham khaira abo bai kisa juda khai tai kisa buino bai ke obo je जों songchana nai mani abono clarify khaina ni je जों panda no जों quantity o thangya oi quality bai presentation rinani जों omono horthugui bu khaya 9 ta missing no pai ga nai eba last ni din je 10 tarik din no jodi thangi mangkha ke जों 10 ta jora ro kono soi mano phiaba hopung ai jeta tungthok chathok tonglo bisi je ayang side thango huni boi expectation khlaimani ayang bai omo kisa juda nongnai angkai जों je chini जों wansukmung chini o je thinangni jati ni je जों wansukmung ja abo omoni wansukmung kha kaisa je thinango borok ajai phaikha angkai bo tornai lognai bini no khongnai angkai bo no khong thangthani bono je borok khoroksa baikhe bini deramung tung abo angkhono deramano nungkhono deramano dekhroksano deramano abono baikhe जों snamlai mano amnotui जों aro omotui oro tinta subject na kha angka abono saltham kari जों abono apply khlainai angkai amoni program ni details tebo tongo abo chini GS ni khoktui noro khnai mannai angkai orono ani saklai mung muthakha hambai joton